U ovoj epizodi pričamo o filterima, zašto ih kupiti i čemu oni služe. Filter je u stvari parče stakla koje vi stavljate ispred svog objektiva radi dobijanja nekog određenog efekta. Postoji više vrsta filtera i svaki od njih ima neke svoje prednosti i neke svoje mane. UV filteri služe za sprečavanje ultravioletnih zraka. Ako ne znate šta su UV zraci, odatle i naziv za ove filtere, oni su razlog zašto vi stavljate kremu za sunčanje kad izlazite napolje po jakom suncu. Njih proizvodi sunce i oni su štetni za našu kožu. Ali to nema veze sa fotografijom. Za fotografiju UV filteri i providni filteri služe čisto da vam štite prednje sočivo vašeg objektiva od čestica prašine, od agrebotina ili ako ispustite objektiv, bolje da pukne filter nego sam objektiv. Polarizujući filteri. Ovi filteri služe za zatamnjivanje neba, za manipulaciju reflekcijama, za suzbijanje odsjaja vode, to jest odsjaja sunca od mora ili od bilo kakvu vodu. Kako oni rade? Oni rade na taj princip da zamislite sada vi da je filter kao neke rešetke, a da pošto znate da je svetlost talas, da je to kao neko parče papira. I sada kada je to parče papira, to je kada je taj talas paralelno sa tim rešetkama, on će proći između dve rešetke sasvim normalno. Ali kako vi rotirate taj filter, tako će sve manje i manje od tog talasa moći da prođe i na kraju kada je taj filter pod uglom od 90 stepeni u odnosu na tu svetlost, to je u odnosu na taj talas, ta svetlost uopšte neće moći da prođe. On pomaže kad na primjer hoćete slikati neki auto i onda sa šofer šajbe ili nekog drugog stakla ili čak farbe se odbija onako sunce i to vam stvara onako kao lens flare i kvari vam cijelu fotografiju. Ili kad hoćete slikati neko more, jezero ili bilo kakvu vodenu površinu i baš toj fotografiji ne želite reflekciju jer vam kvari koncept fotografije, tada koristite ovaj filter. ND filter. Za razliku od polarizujućih filtera koji sprečavaju samo svetlosni talas pod određenim uglom, ND filter zatamnjuje fotografiju kao celinu, to jest smanjuje ukupnu količinu svetlosti koja prolazi kroz objektiv, to jest koja pada na senzor. Kada se ovi filteri koriste? Oni se koriste kada, na primjer, želite slikati dugu ekspoziciju po danu, po bilo kakvom danu ili da otvorite širom blend, imate objektiv 1.2 lupom sada i želite da ga otvorite po sunčanom danu. Kao što znate, te dve stvari, to je duga ekspozicija i širom otvaranje blende, znatno prosvetljavaju fotografiju i onda kada slikate po danu, imat ćete neke dijelove, to jest uvek će biti neki deo koji izblede, ako ne i cijela fotografija. Sa otvorenom blendom ne baš toliko, ali sa dugom ekspozicijom će vam možda cijela fotografija biti skroz izbledela po danu kada slikate. Zato koristite ovaj filter koji se zavrće na objektiv, kao i svaki drugi filter, i on vam zatamni fotografiju kao celinu, tako da uopšte nemate te izbledele dijelove. Također, imate različite vrste ND filtera, kao što su ND filter sa oštrom ivicom. To je ND filter bukvalno kao pravogaonik i u gornjem delu on je zatamljen, to je kao svaki ND filter, a u donjem delu je kao prozirni filter, kao UV filter. Znači gornji deo zatamlji fotografiju, a donji deo je onako proziran i ništa ne radi. I sada zašto se zove oštroivični? Jer njemu taj prelaz iz tog tamnog u taj prozirni deo je nagao. Bukvalno, evo ovako sad kad bih vam pokazao, toliko je taj prelaz, toliko je ta adaptacija od tog tamnog u taj prozirni deo. I on se koristi kada slikate pejzaže, ali nešto što ima horizont, naprimjer kada bi slikali more, ili kada slikate grad, ili tako nešto. Također, kontra od njega ima ND filter sa tom mekanom ivicom. I njemu je taj prelaz iz tog tamnog dela u taj svetao deo je jako blago. Evo ovako lupo sada. I sada taj gore tamo deo da polako ide taj prelaz. Polako prelazi iz tog tamnog u taj proziran deo. I on se koristi kada slikate bukvalno bilo šta isto za pejzaže, bilo šta što nema horizont ili tako nešto. Kada slikate prvo neki pejzaž gdje je planine ili tako nešto. I onda na nebu ne bi imali liniju crnu od tog filtera, nego je blagi taj prelaz. A zašto uopšte u pejzažima je to? Jer nebo je uvek na svakoj fotografiji, znate, znatno je svetlije od ostatka fotografije. I nekada morate da zatamite cijelu fotografiju da vam ne bi bilo izbledalo, ali onda zemlja bude onako tamna. Zato vi namestite lepo kako hoćete za zemlju, da vam bude ona lepo eksponirana i stavite taj filter i zbog toga vam onda nebo bude ok. Također ima i promenljivi ND filter. To je ND filter čiji prednji deo može da se rotira i kako ga vi rotirate, tako taj
filter postane tamniji, znači rotirate ga na jednu stranu, on se prosvetljava, rotirate ga na drugu stranu, on se zatamnjuje. To vam je mnogo korisno kada ne želite da imate puno filtera da ih nosite, onda samo stavite taj jedan i možete da ga podešavate. I on se također koristi kada snimate video, jer u videu ne možete non stop menjati. Ajde za fotografiju, to je fotografija, kliknete, odvrnete, zavrnete. Ali u videu kada morate da se vi adaptirate to tako da pomerate kameru, nikad ne znate kakva će vam ekspozicija trebati gdje, a ne možete podešavati rukom, onda imate taj ND filter da ga okrećete i podešavate. Također postoje filteri sa specijalnom primjenom, kao što je ovaj moj filter koji funkcioniše kao lupa i on dodatno približava objekte, ali ovakvi filteri se mnogo ređe koriste. Nisam objasnio na početku, ali filteri se stavljaju tako što ih zavrnete na prednji deo objektiva. Ako imate objektiv ili ste vidjeli nekada na primjer ili tek treba da uzmete, na prednjem delu objektiva, pored svih silnih brojeva kao što su milimetraža, otvor blenda i to, imate još jedan broj koji ima ovako precrtani krug, ispred sebe. I to označava prečnik, to jest unutrašnji prečnik tog kruga, to jest kruga objektiva. I to u stvari, pošto svaki objektiv ima navoj sa unutrašnje strane, taj navoj služi da na njega zavrnete filter. Kada kupujete filter, gledate da broj navoja filtera, to jest da prečnik kruga navoja filtera bude isti kao i prečnik kruga navoja objektiva. Ono što je važno zapamtiti jeste da ako imate dva objektiva i jedan ima veći navoj, jedan ima manji navoj, vi možete uzeti filter za taj veći objektiv i onda kupiti nešto što se zovu stepper rings, to jest adapteri, tako da možete da adaptirate navoj većeg na navoj manjeg objektiva, tako da ne morate kupiti dva određena filtera. Ono što je važno zapamtiti jeste da ne možete uzeti ni manji filter, znači ne možete uzeti filter za taj manji objektiv i onda ga adaptirati na filter većeg, jer će jednostavno filter će upadati u kadar, to jest ivica tog filtera će upadati u kadar i jednostavno to ne može tako. To važi isto ako imate neograničen broj objektiva i uvek uzmete filter, to jest ako već nećete uzimati filter za svaki, uzmete filter za najveći i onda kupujete stepper rings koji onda polako, to jest navijate na koji već treba objektiv koji. Također, oni mogu da se stekuju, to jest možete stepper rings da zavrnete jedan na drugi ako je kraj ovoga isti kao i početak ovoga. Također, filteri sami, kao što znate, pošto oni imaju navoj na početku i na kraju, vi njih možete stekovati, to jest možete ređati jedan na drugi. Tako da ako želite zatamljenu fotografiju bez refleksije koja je također uveličana, možete to dobiti tako što ćete zavrnuti ta tri filtera jedan na drugi. Ono što morate paziti jeste da to fizički se povećava taj razmak i ako stavite 10 onako filtera ispred objektiva i ako taj objektiv je veoma širok, vama će oni filteri poslednji, to jest ne poslednji ako to već toliko, vama će ti filteri svi upasti u kadar, to jest njihovi već se upati u kadar i stvarat će vam vinjetu ovako, to jest bukvalno će se videti u kadru. Ono što također važno zapamtite jeste da nemojte štedjeti na filterima, jer ako ste već skupili toliko para i kupili tako skupi objektiv, posljednja stvar koju treba da uradite jeste da kupite novi filter kod Kineza za 10 dinara i da ga stavite to, pošto filter je parče stakla, da stavite to parče stakla ispred vašeg skupog objektiva, što je u stvari skup skupih parčadi stakla. I onda šta ćete uraditi vi tako što ćete staviti loš filter na skup objektiv, vi ćete tu svetlost koja pada kroz taj objektiv, koji su toliko inženjera i toliko tih ljudi se potrudilo tako da ima što manje izobličenja, tako da ta slika bude, to je ta svetlost koja uđe se uopšte ne deformiše, da bude što oštrije, što savršenija, vi na njega stavite loš filter i on odmah tu svetlost na početku izobliči, tako da džaba vama taj objektiv od 1000 eura i onda vam je svejedno da li imate objektiv od 10 eura ili od 10.010 eura. To je bilo sve za ovaj video o filterima. Ako vam se svideo, kliknite like. Ako nije, kliknite dislike. Ako imate neka komplikovanija mišljenja ili bilo kakva pitanja, napišite to u komentarima dole. Ako želite da vidite još ovakvih videa, kliknite subscribe. A ako želite da vas YouTube još obaveštava o tome kada ja izbacujem videe, kliknite ono zvonce pored subscribe. Nadam se da vam se svideo i vidimo se u sljedećem klipu.